मोइगी एनबिरेंसिंग की करी करा वारी तोखरो माना मतम दो पब्लिक लीडर होय जाय है बोने बको मतम माना सीएम होय है बोने बको लान प्रॉब्लम थोई सिदी बीजेपी मतम दने अदुदि अखोय लोय बीजेपी तो कदम ने बीजेपी दे लोय तो कदम ने होय हुजि फो बीजेपी दे के दौरिगे से याम चाउ क्वेश्चन ने में सिगी लीडर आई ngasa हाय जै दो अखोय जन हाय रे ना नेशनल पॉलिटिकल पार्टी से याव दे अखोय से लेखा ताय रे को अखोय ngasi मुइबा चंग लाय बीजेपी ये याव चंग यो सेंटर दा पिस्टोक की मतंग दा बीजेपी के एजेंडा नी 2027-28 ममांग दा मणिपुर ला लोबई प्रॉब्लम लोशन बाय जे मोय एजेंडा नी एनएसएनआईएम की इशू जे लोइद्रगदी मणिपुर ला लोबल लोइरो है जे सेंट्रल गवर्नमेंट की इंटेलिजेंस की वन एंड ओनली वन साइडेड वाखन ने बको याम खेने बा नागाना लान होरपगा मैतेना लान होबगा अखोय ला लोबो सपोर्ट तोबे वानते याम थिंक खेने निंग दम तान भाइबा मगा ग्रेटर जगह में तानबा लम की मफू आई ने हाइबगा याम खेने बको याम निंग केना जाने को निंग दम तानबा सिना मनी अदगी ngसाई लम की मफू आई ने हाइजन बसिना मनी अदुगा आई की लम जे सिबो ओयदम ने हाइबसिना मने को अदु मैं मरक्से ने स्वाइदी प्रॉब्लम होय जे अखोय कनाम ता हिंगमिन रख न ते हाइबो कामु जे सी मेथड पसिने बदा का होय जे सी मेट न बो होना बदा सी की पोट से मेट न बो होना बदा ngसाई के है नी को अखोई लम से सुने लेते कामून अखोई लम ने आगलगदी मधुदी मेखाइन हम चंगेबको मधु मेखाइन बदुदा पार्टली एनबिरेंसिंग की रोल खरे लेरंबे बट ग्रेटर रोल दे कना गिनो हाय कांदा दिल्ली लीडरशिप ननेबा 2023 की मे की डेट 3 दा अखोई सी इरांग से हवे हाय तादी सेंटर दा लेरंबा बीएल संतोष समित पात्रा मोय म्याम मतम दो ले मोय केदौ लेउगे को मोय केदौ लेउगे बा होजिक फो अखोई की एनबिरेंसिंग ताइना तोखरोबा मणिपुर की बीजेपी की लेजिस्लेचर अखोई की लेबा ओजासिंग अहनसिंग से नत्रगा मरु मपांगसिंग हाय तारेने को अदो मोय मयाम सिना तौद ngamaktabagi maramdo kanana noba बीजेपी की मनुंगदा बीजेपी मसा आय हुजिक सो हाइजरेना जेडीयू दा सु कनो यावरी कुकी यावरी एनपीपी दा कुकी यावरी को एनपीपी दा सु एनपीपी दा बुदी यावद्र माले को अदुगा कनो दा यावरी बीजेपी दा बजन यावरी को अदगी जेडीयू दा यावरी हा सी मैम से लोइनमक येंगाकांदा मोयगी मरक्ता मोयगी मसेंदा मोय मनुंगदा हाना पिस्टोक तौगदमनेबा पॉलिटिकल पिस्टोक अमा पार्टी मनुंगदा तौ लिसिंग लगा हायबने बसे मोय मनुंगदा पिस्टोक ति तौद्रगा मैतेना तोआन चला अमुना अदगी ngसाई कनानो कुकी लिबरेशन फ्रंट नाइब्रो मथोम गंग ऑर्गनाइजेशन काय देनो कनानो जु खंगदबा खुलाई मा त्र पाइसल लगा थोलागा दुम ngसाई असिदी 700 स्क्वायर माइल की वारी नी गायना कनानो मोय करी ओइगे बा ngसाई लो से कनाना नोबा सिगी मथक्ता कोग्निजेंस लौद्रि से गइनोबा गवर्नमेंट सिगी कुकी लिबरेशन फ्रंट अदु अदा 700 स्क्वायर माइल की वारी कनानो से कोग्निजेंस लौद्रि से गवर्नमेंट लौगदमने होसि कनानो एनबिरेंसिंग लेत्रे मैते गवर्नमेंट जु लेत्रे कनाम लेते होम सेक्रेटरी ने लौगदमने होम डिपार्टमेंट ने सुगुम्बा वाकाय के दोबै ngangali नोबा अखोय होसि मुइबा लाको से अखोय वाकाय हम nganगे बको सी पीस प्रोसेस ता मुइबा की एनएसएन पुलिस ने हाइ सोय कौला कनेबा लाओइद्रो ओजाना ngang जो कौला कनी ने लाओइद्रो सोय कौला कने मोइना ngang गाना मोइ केदो बै कौंगम दिनो सो मामनि कइनो गाना दिल्ली इज टोटली इन्वॉल्वड इन व्हाटएवर इज हैपनिंग इन आवर स्टेट अखोय सि स्टेट ता थोइबा तौदोक्सिन दा दिल्ली की रोल से हम चावेबा दुना लास्ट से अखोय खुतले होरि से कइनो लेट अस रिजाइन पार्टी की का तो पायरसी रिजाइन तौरसे सेगाइरसेबा नोइ पामद्रे अखोय नोइ अखोय जुम ड्रामा अखोय लीडर सिंग जिबो अखोय ना थागत की लीडर जे फागी दो नोइ थेमगा मु थारा ए होजिथि उनाबा यागिरोय हारा मु थारा हा अदगी सरकार सेमनिंग बा कांगबुजु चिथि वइना पिबिरो बीजेपी पार्टी प्रेसिडेंट दा नोइना खलकप लीडर दो अखोय यारे अखोय मी तरफ की सपोर्ट लेरे ऑफिशियल लेटर हम पिबिरो बीजेपी की लीडरशिप सिदा सिदा कइनो लेगा सेमबु कइनो कुकी याबा यादा बा से कइनो लेगा के से नंबर ने सेमने लेगा के कुकी ने सेम नते मैते ने सेम नते लेगा से नंबर ने सेम ने नंबर सुदी लेगा सेम यारे नंबर जो सुबा लेगा सु सेम ngमदबा सेमहलोय जो मो हाइबा अदतादी अखोय ने ngasi पार्टी की मेंबर होय से करी कानरी के से पार्टी की लेबा मेंबर में हम खनगदम नेबा मंडल दगी रिजाइन तौगदम नेबा कोई तो कदम नेबा अखोय लेगा सेमहलोय आगरी तो कदम नेबा दिल्ली चकी बगामु दरा अखोय तोगे नंग ngasi लेगा सेमदो याबो फोन दो याद्रे ने उनहलक्त्रे है अदुदी अखोय मंडल रिजाइन तौरगे यारबो अना अदुदी तौरगिनो एगा अखोय था उम लेरकांदा सेमबा याबगी कंडीशन हम दिलेरी ngata gi je हारगदी अदुई तारे अखोय पुलब दुम लुमिना वे जे मसान तामे अखोय लुप तोरे बा अखोय लुप तोरे था अमा मखाय खतंग आइरे सी मियाम न खंगबियोबा
अखोई लुप तोरबने होजिको अखोई नंबर लेबा एनपीपी सु चिठी रा पीबी रोबा बीजेपी दा को एनी लीडर खलक एनपीपी सपोर्ट मी तरुक ते छे अखोई मी तरुक सी तरुक से अखोई सपोर्ट को से जेडीयू सु चिठी रा पीबी रोबा पार्टी दा को अखोई से सरकार सेम जी पार्टी लेगा सेम दबु कइनो कुकी याउदे यादे मा याउदे एनपीएफ याउदे यादे कइ दगा लिदे कइनो ने लेगा सेम जी कइनो अखोई मणिपुर काइ दना बताउनी अखोई कुकी लेरिबा वाखलोन दु अखोई तागनी मतमदुन लाखो चीफ मिनिस्टर नो हाय लोरे नोय वाखलोन कोई तागनी असेंबली दे नै नसिला हाय लोरे अदगी केदुबगी नोय अदु सुसाम फम के इरांग सगलेनो Z+ सिक्योरिटी पीनी हेलीकॉप्टर पीनी जितना पीगनी लाओ नै नसि हाय लोरे अदु सेमबगी ममीदो प्राइम मिनिस्टर लाबो उदेबा अदु ना याम संबदा इ नाइनिंग जे मियाम ना खनबिरो अखोई गी लेरिबा लीडर सिंगसी बु कयाम बेबा टोबिरी कयाम बेबा टोबिदे अदु खनबिरो लेंगाक सेमबदा लीडर सिंग खतगी रोल नते अखोई ना ngasi बीजेपी की काटो कांग्रेस काटो समय पाए सेगारे पुन मितो अदुदे लावै नोय लेगा तो सेम लाव हार कदमने अखोइना फम्मगा सिदा अयु जाय जे दो यार रेडी तोरबा हायगा नाय खोय था हुम दंदिंग आइ जे हायगा अखोय था हुम दोंगाय लेतादी था केरोम चखरने था मरी मंगा हमको चखरनी हयें सि पाउ मुइबाला आनी बिहार इलेक्शन लोयनी बिहार इलेक्शन बीजेपी माइथि जुगांग बोंदे जेडीयू पोजिशन याम ति पजदे याम सेना हांसिन मसेम दंगारे असम दे इलेक्शन चलदोरे असम दो जी बीजेपी फनाम रिजाइन तो होग्रे हानगी यूनियन मिनिस्टर ओरम्बा नुपा अमगा लोइना मी कुटाम पन रिजाइन तोय को हयें जु रिजाइन तो पे अदुना पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर से यंग बिओबा अखोय गिदी बीजेपी ओइगेरा ओइरोइगेरा अखोय लेगाक से अखोय खुतले होबम चंगेबा मसी लेहमदोइ से अखोय लीडर न चपदा तारक तताडी नोइना हाइबदा तार कामुगी दम नोइ के दोबगी नोइ कई दोबई नोइ अदुदा सुम फम लेनो लाओ लोक्स लाओ न हाइदम अखोय मैम लेमिने अदम नेबा सेगाय दम नेबो सेगाय ग तु येमो नोमदने मी चनी चनी रिजाइन तो पदन वाला सगा सेमोय हारक्त्रबा आई वा गाम टोपी के सेम ने बसी कोई जुजिक कोई यामना फोंफों साना फेस्टमेंट थोक मैम सुनरे तोबदबु कोई लेरिबा फिल्म सिदा हुजिक बीजेपी की मरुइबा कोई एमएलए सिंगना सेंटर दस तुना कोई गवर्नमेंट अमा प्रोफेशन तौननो गी दमक तकना बहरकलिबा असि कोई इरमदम मणिपुर मै चालिबा अदुगा हुजिक लेरिबा फत्तबा सिचुएशन असि फगतननबगी दमक होननिंबगी अपाम वाखलोंदा प्रमोशन तौनिंगलिब्रा नत्रगा मसा मसा की फम अमति पार्टी कन्ननबगी दमक तौरिब्रा हाइबा सि मतांग दि वजा कबाइने येंबे पब्लिक नसु कोई यामना हंगबो हंगमने हाइबा तारे कमाना सरकार सेम वाफम जदि याम सेंगना दि सेमु सेमगे दुम गम जानेदा सेमगी सेमगे दि गमे दि नंबर रु येंगान दको नंबर की खतंग खल दि गमे सरकार सेमजे कमाइना गमिनो हाय गांदा सोम को येंगजे बको ngसाइगे मणिपुर दा होजिक लेसे कनोने कोई बीजेपी की मसिंग जे बीजेपी की अपुन मसिंग कुंठा का तरुक ला क्यानो ले जी 37 जे सी मरता 7 जे कुकी रे खाइ थोखरा जे बको 7 कुकी खाइ थोकता जो एनपीएफ से हाना एनडीए के अलाइ ने को मंगा ले को एनपीपी दे तरुक ले बको अदुइ मतुंग दा मुगा जेडीयू जु ले रिबा को जेडीयू दा अमा ने हुमरी मंगा ले रिबा जेडीयू जु ले जे टीएस अरुण कुमार ने मसी ताबिरेन का तुम चमिने लेबने को तुम ओपन नाइने जेबा माय पार्टी नि अब्दुल नसीर अदुम ताबिरेन की पार्टी नि मसी आई ताबिरेन है बिरेन सपोर्ट ऑफ ते को हाने की एक्स चीफ मिनिस्टर की वारी नि होय समिने है वानी को अदगी असाबुद्दीन जी अदुम मवांगी बीजेपी गवर्नमेंट फॉर्म तौबदा चौबर रोल लौगिबने को अदगी ngसाइगी कुकी मरतसु जेडीयू दसु यावरी नांगसलुर सिमते नम यावरी को अदुई मतुंगदा एलएम खाउते जिसु ताबिरेन की मी सिको सेदा अमानी हुम मरी मंगा लेरे मोइगी सिदा मंगा तरे तु मतुंगदा मंगा लेरे बसिगी कुकी एनी जे हंदोके ताजु जेडीयू की अब्दुल नसीर ने असाबुद्दीन ने अरुण कुमार ने मोइदी अदुम बीरेन सपोर्ट की वानते बीजेपी सपोर्ट तो सरकार से मगी सिदा अहुम अमा माइनस तो यारे को अदुई क्या सुरे कुंठा हम दोई सुरे को सी मतुंगदा मुग लेजे सि नागा के केनो सो याउदबिदने आइना पादुई जे को ngसाइगे नागा सो याउदबिदा नागा का कुकी के सो याउदबिदा सरकार से मंगमेबा हां सिदा एनपीपी की सिदा मु याउइजे नुरुल हसन से मोय ngang adum सरकार से मदि सपोर्ट तौने याउने हाइग्रे को अदगी केएस लोकेन लेरे अदगी नलिनी लेरे को तोगाम शांति लेरे सिदि adum ताबिरेन की मयुम दा adum आया मतम दा अखोई चतपगा न adum नत्र थेंगने ये adum ताबिरेन का adum पार्टी नेबा हबदि ताबिरेन पार्टी आइजे बीजेपी पार्टी ने हाबनि को आइना जनि बिरेन सपोर्ट तौ है वानते अदे एम रामेश्वर adum कई कई दा अखोई ngang han असम राइफल की मिसी बिदो अखोई सारबल नंबोल अटैक से
Nambol attack sida N Biren Singna rim sapakanda Rameshwar je N Biren Singh ki maning da uyiba ko aduna mase BJP ki mine BJP ki sagar semda 100% yaudoro ba mine ba simle ko tegi si matungda mu le ri se moi manga le re NPF ke ko ama ani hum mari manga simle re adu ta DC ki number sidi yam line suyiba sida NPF te le ri je moina withdraw to sagi wani NPF so hanadi ND ki align Mamang the transport minister ke ka oiram ni se khoi yosi ki Kasim Vasum je ko transport minister BJP ke pullaga oiram ni moina withdraw to sagi bane kai ground de withdraw to ino khang de ko adagi sida loisi dikho lai gi dra adagi en kaisi lai gi da je sigi sit ama khatane bong je hangi je aduna sai gi lai je Ram Muiwa ne Kasim Vasum ne loisi dikho ne moi ahum amaga yausal lagta di thoidok en dogna Manipur kai roi da ba moi me am yadra lore khoi separate administration ngam moi ha lore adum lore ba sida ko sida dum lore wari je ko assembly ma daga oi saka sembang bagi number di lai tawatabu ngasai gi BJP na central BJP na sanaba drama je khoi gyan ta de ba sida ne ba koina bera kai hai se ko sida ko maina bera kai no hai kanda JDU da moi ahum nangsulu samte ga LM khaute ga tane sida saka semda yaw ya roi doi je ko adagi si NPF si ma pan dagi support adum tawni haina kaino di hoji akoi pabung muiwa koi mayam gi legendary leader hai tare ko koi mani akoi gi notice ki architect ne masu one of the akoi mala ko se yam akoi yam phajana welcome taw hai tare adubu muiwala ko se akoi ne yengdoi se kaino ganda mana wangangu matamda Manipur kaiwe aba wangangam bra adui mathakta taishanaram bra punjala lambra natra thugaram bra jene ko yengdoi se adugi mathakta amuka akoi ne yengdoi se kaino hai ganda NSA na amna tawgiba kahani ko crime sing including kisan legi da base sigi matang da akoi public da apology madi akoi ni bada ka weba ai mu sitabena te ai je ko masi ni bada ka oi maram di masi through court of law da kari chathagre kamai chathagre sigi thingam kisan legi da ba de atai crime me ama ko sai gi extortion gi kari crime me amje as a leader of the party ko mana kamai ne yengaga Manipur apun basi bu magi miyeng du yengwam changye bo sikti ko koina ko maram di mase akoi yam critical stage ta ne bale je la lo bagi oina su muiwa gi visit se yam na critical oi doini Manipur gi sakar semba political status gi su yam critical oi doine ba maram di NPF se hana NDA gi alai ne bo ko ado akoi miyam ne yeng doi je akoi usi kanam ta na muiwa la ko oppose to gram leite bo je ko mai kanam ta oppose to de akoi loimak muiwa la ko je akoi pami maram di akoi Manipur se kaidana le ga chat ki du ne akoi yeng doi je but NSN I am now always wangang ko matamda framework agreement the greater Nagaland gi wasing ang paganda ko gi ngasai Manipur sokpa ya ba Manipur gi territory natraga government gi manung da government ama lakpa ya ba gi wangang patar ga di madu another failing oi doine si jo koi section na yengmam changye ko aduna sakar sem gi timing je kitang wali ba muiwala ba matung muiwana ato kilosar sina mana ngang mase miyam na tar ba matung political reaction yeng ba matung adagi mana Manipur se ka mai makuta su yam lay hoji sakar sem je even muiwai makuta su lay hoji mana lakpo matam mana NPF me am je ma soi unani ba ko maram di NPF si NSN IM gi natraga kenogi akoi gi backbone gum ne political backbone gum ne ba ma soi dana unage ha kane ba adu unaba matam da naga singi naga ichinau singi oiba political policy da se akoi gi Facebook ta kai da angang sing na irak padadi adum ngasai ga ni maitai sing bu nungsi da ba natraga valley gi praja sing bu nungsi da se am toine i ba akoi gi su maitai ichinau sing na i ba naga sing bu mar ta Facebook ta kai da nungsi da ba wai se irak pa yaw re ba ko sigi kokada bam timing se kai no ha ganda nagagi akoi gi pabung muiwana lakpa matamda maga loina gadaba media mayam magi PRO sing moina tholokpa statement mayam je loina yenga kanda ko kari tholokke habdo adui matungna sakar sembagi step amasu adui matungna sum lakane ba ma laktringai da lengak semba ese muiwala ko sidesu politics tawsan gi badum yae ba param di ma changan ba patte changan ba yade magi war crime mayam leiga mayam statement tholakini kuki site tholakini akoi mitei rom de yam thoktra so ko kuki de soin tholakani akoi budi welcome tawre ko akoi na pamisi di every lalobagi problem je loigiba akoi mayam nushina leminaba lebak se kaidaba amata oina hingminaba indigenous people mayam punna hingminaba ne ba aduna number di lei tawdabu ngasai gi number di lei aduga hajik aina ngawrisina kaino ai ganda number je leina muk Delhi de ni ba chali si kai gino hai question du ne lai je ngasai gi BJP mathanna na di masing su de je moi khang lai ram ne ba ko adubu heavyweight politician hai tare akoi gi heavyweight politician hana phamuner ma mayam do BL Santos ka punna phamine do ubagi nungai bam di lei adanga ngasai gi at least only Radhesam ka tane udri se ko
ꯑꯗꯣ ꯔꯥꯏꯁꯥꯝꯗꯣ ꯃꯥ ꯋꯥꯈꯜ ꯈꯔ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ꯭ꯔꯥ ꯏꯌꯥ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯔꯤ ꯂꯩꯕꯅꯣꯗꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯃꯥ ꯃꯊꯟꯗ ꯃꯥ ꯑꯃ ꯎꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯇꯥꯃꯣ ꯑꯃꯒ ꯌꯥꯎꯔꯤꯀꯣ ꯎꯗꯕ ꯔꯥꯙꯦꯁꯥꯝ ꯔꯥꯙꯦꯁꯥꯝꯒ ꯔꯥꯖꯦꯟꯒ ꯄꯥꯎꯅꯝ ꯕ꯭ꯔꯣꯖꯦꯟꯒ ꯃꯣꯏ ꯑꯍꯨꯝꯁꯦ ꯎꯗꯦꯕꯀꯣ ꯃꯣꯏ ꯑꯍꯨꯝꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯁꯦ ꯀꯩ ꯂꯩꯕꯅꯣ ꯍꯌꯦꯡ ꯃꯣꯏ ꯑꯍꯨꯝ ꯃꯥꯏꯅꯁ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯁꯨ ꯁꯔꯀꯥꯔꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯦꯝꯃꯦꯕ ꯅꯝꯕꯔꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯦꯅꯤꯕꯗꯤꯅ ꯆꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯣꯏꯀꯥꯟꯗꯀꯣ ꯑꯦꯟ ꯕꯤꯔꯦꯟꯁꯤꯡꯅ ꯑꯣꯏꯗ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯂꯩꯇꯦ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯒꯤꯗꯤꯀꯣ ꯑꯦꯅꯤꯕꯗꯤꯅ ꯑꯣꯏꯕꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯦꯝꯃꯦꯕ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯎꯔꯤꯁꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯉꯥꯛꯁꯦ ꯁꯦꯝꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯅꯝꯕꯔꯁꯨ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤꯒ NPPꯒꯤ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯁꯨ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯕ ꯎꯏ ꯑꯣꯟꯂꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯅꯨꯔꯨꯜ ꯍꯁꯟꯁꯦ ꯈꯔ ꯈꯔ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯕ ꯎꯕꯗ ꯈꯔ ꯋꯥꯠꯂꯦꯀꯣ ꯑꯇꯩꯗꯤ sida maming palaise KS local nalini ga se dum CM hana oiramba CM gi da dum kayani ko magi PRO sing ka TI santi sima dum ui M Rameswar ui adagi sida en khupsi ya bra kaino sigi sima khara u de ko kaisi nate ama yaure sida de ko sima kya hoi kaisi sima kya ke no oidre ko aduga kaisi legidre magi ship se empty ne bosik leise ko aduna number game dadi ngamme ba adu number game da ngamna kari gi center de ya ba lo chali no hai ji am chaw question ne ba moi loina chamina ba ta ne se ko loin chamina wa ta ne NPF to matai da thamma su ko JDU gi TS Arun Kumar ne Abdul Nasir ne Asabuddin sida ahum leire ado somna ganda NPP da Nurul Hasan ne KS loken ne Nalini da taruk sum leire ba aduga TI Santi ga M Rameswar ga yawdi thodong na masing je ele ba masing hele 31 le nasi kan aduga independent ma su leiri ba sikan da su leiri ba aduna 32 di sum suye ba hele aduna yam thi hele ba sakar sembe abai number je ado kari maram gi Delhi da chali no ai je miyam da yam chamam na ba question amne ba na haidi si jing je ama to NPP do hana oiram ba CM ga so chamin nadre ha ga di natraga speaker gi mana ta so chate moi masen papo so na de phono de bida akoi NPF ki di punna ga toana phama press meet ga toraga akoi NPP gi di pasana khana gi ni gaina akoi khan gi ni akoi sakar da support to bai wale pleitri ga ra di toan bam ne sidi openly akoi sakar semadi support to ni high ground ne ko high ground ne ba aduga khara amadi dum hana gi ex chief minister chapina leiri ba se ko adagi JDU su chamane ba JDU gi su sigi mi ahum se dum masai gi hana BJP gi sakar semada support to ro ba mi ga ta ne ba se aduna number ji suye ba number suna ke do gi center da chalaga amu haizaruri no haibe se si question ji ne ba akoina miyamna taningi je adu masi gi pakhum do masai gi lamlai gi pabung ibom chana pirak pada yaude ba ma haiba matam da yaude ba akoi mana BJP gi spokesperson ne statement pibu kan da ne akoi da number game number se leina kari gi sakar semdri no haibe se yaude ba ko amoi hangjo mu de akoi number leire Silere na hairu sunate NPP degi lenga sema jayadi adum khudakta chithi pang bai JDU gi mi om je jo khoi support tawre na chithi lo ba bai condition adum lei aduga leader kan mangam da bai ra na traga kai maram gi no karamba policy da lenga se husik pau delay tawre no haiba je masi yam clear oi da ba yamna clear oi da ba adugum ba keno mane ba adu hoi si ma am si marakta akoi na panari se kuki gi yengana politically mu yengana ko kuki me amse loina marginalize tawga akoina lenga semadi am phasada su lei adu budi phasade tawdabo akoi gi sida lei ba politician me am naga amadi mitai hai ta ko sida ramuiwa ne khasim vasum ne adagi losi dikho ne si ahum se NPF ki yawi ba ahum se ko sigi me am siga ngasai gi loiwa punjal laga na ta moina mapan dai support to raga na akoi assembly se well functional ho laga akoi gi sakar sema matam da wasak lo ban mitu da assembly gi special session ama ko raga na akoi kuki gi laiba MLA sing KPA oigera Paulena oigera anybody was no politically numaina da base ka thokna raga assembly si special session na man mari mangani matom ma ka sumang na kauraga media ma amase loi kauraga miya mamang da separate administration gi agenda se masi phadana khanna ni ha ga di haiba ngamaga di madu so adum sakar semba ya pone meitai ga tagi da ma government semba da na teba meitai gi da ma assembly pham do na te me manipur apun ba gi assembly ne pham do ise once lenga sem ga di masagi mogi hojiki MLA tara la uya driba na taga saka se mada yauro yari ba MLA tara se moi resign do value do leitre ba ko moi resign do value leitre kuki independent MLA hunga BJP tare che moi resign do value so leitre maram di moi resign to resu BJP party ne accept to dro lore isam ne ba accept to dro lore resignation budi pisale akoi accept to dri ya ga thambi ya ba dum speaker lobby dro lore thamal lore ba ko aduna masagi sini lei se aduga second da ama lei jena kaino ganda honorable speaker ki table da TS Arun Kumar ne adais da MLA Kaksing ki MLA Rameswar ne moi ki mathak ta lakpa
keno se politically moi gi disqualification case sing je si gi game am delay si gi game si masi delay tauge natraga tauroige natraga makha taba akhoi mamang da ugre na kaksin gi ramesona akhoi gi keno da surchandra da tauba case to tha manga taruk ta ngai kan high court order pirei ne ba adu matam de election tau doro ne ba hojik su dum speaker na masi akhoi dispose tau ngam ro high court cha piro hai ga di high court cha kita ga di madu tha chahi ma ga ngai am ne ba high court da dum makha cha thari ngai de ko tha ni mum da disqualify tau re na hai ga dum election ma pata ni adu da di ramesor su kai su kiramo yen khalle adu arun kumar su kai su kiramo ba adum nauria gi su lei case ko kb ma ta su lei ko adum masi sing je kai su kiningai lei ta ba kiningai lei te ba adu na masi sarkar se mai number de padan lei hajan hajan haijai sini tawbo moina sanari ba game je aina khanbada muiba lak pai game ama aduga kuki gi mla sing se yaudana semba matamda maitai centric haigani ga haiba potu di ngasi center leader manak chalaga kamai maitai centric haidino akhoi na lenga se jdu amadi npp akhoi pullaga lenga se semba matamda any kuki mla yauda ta ga su assembly session da akhoi kuki mla me ambu invite tawraga moi resignation tawraga su akhoi accept tawdabida hek sagar semba within 3 days special session pamaga manipur ki economical condition manipur ki hojik community irang lambi chatpa yadaba si myam je akhoi assembly da pukhalaga miyam kuki praja amadi meitai praja naga praja meitai pangan praja mayam punna akhoi phaminaraga si matang je numi tarani changasu ahing tumdro so akhoi khanne ni hai ga di wari do da loire assembly to godab tabak ne ko wari se assembly dei lo godam ne ba sidai da akhoi nga lega su da mu thaidok nga lega center da mu thaidok amada mu thaidok tawraga praja pangsi bise si kar phatte na sumain thamsage hojik ki keno do khagi सेमक्पगी सेबनबगी चथरइबा लालोंगसे सिगिसे मसा मसागे फम कन्ननबा ओइगदौरिबा नत्रगा लेंगाकि लेबाकि कन्ननबगी अफम ओइगदौरिबा मियाम हनि वांगसिदि कमाय मतम लोबै वाने से आइगो जै दुनि मतम लोबै वाने याम क्रिटिकल स्टेज अमने बो जिकसे को पबुंग मुइबाला बसे याम क्रिटिकल ने आइगा सा जै दुनि मागी स्पीच से कोइ पजन स्टडी तौदे यारोइबा मा लापो कांदा कई हैरम गे माना कई हैरम ये जे कमाइना मणिपुर जे माना मागी मियंगदा एनएसएनआईएम गी long 40 years in struggle जे सिगे जे माना करी ओइना उलम गे माना नागा प्रजा मयाम दा मखाता ना प्रोवोक तौरम दब्रा माई वखंदा होय ओजे अखोय याना लेरे नागा गा मिते गे इंडिजिनस पीपल ने ना यूएनसी गा होय फमिनर प्रेस मी तौलो इरम ने को इंडिजिनस पीपल ने प्रेस मी तौलो इरे मुइबा मसान जो हाइगे मुइबा मसाना सु स्टेटमेंट क्या रपी रे अदो नावाई लेरम मुइबा पाबुंग अमा अखोय gi ना ओइ गे gi मुइबा मैथै सिंगना अखोय लमुन याम नते अदु तौ नते गा माई स्टेटमेंट थोलो पदो होजि वाखलोन जे खरा चेंज तौ होइना अदो ओइना उरेबा कइनो हादि स्ट्रगल जे सम सांगजलकता गदि असि इसम समबि रे सिनि से लालो वाय पोचे चै मंगा तरा द लोइबा ngमत्रबा अदु दि लनाय ओइरेबा मियाम gi मियंगदा लालो बनदि लनाय ओइ gi दबे अदु बु लनाय ओइरेबा होजिक सुने पाबुंग मुइबागी कनो से अखोय गी कनो गी उखुल खोंगसत से सोमदल खोंगसत सिदने मागी ngसागी बजेट की अमा फेसबुक ते हमकन वायरल होई से मागी एक्स्ट्रा बजेट से चुमबर लाम रकंग दबा इवन आईएम ने मोर सेंगदोक पचंगे इसनेबा मा चप्प मतम द पैसा जुक थादनी गा है कोसे प्रजा मयाम एक कई माई बजेट चामन ग्रे गा खलम गदरा हाइबगी मागी सेंगदोक जिन तौर इसनेबा दुना पाउ मुइबाला पुसे माला पमतम द करी कंडीशन द सरकार सेमे अदगी वेटरन पॉलिटिशियन ओक्रमी बो इना ममांग द माला पमतम द थिंगीबगी मरम हयें मा पलकदा ममांग द आई लाके तो उदो अगोद मरम चादना सुमाइ थिंगिबने हायक तादे कांग्रेस ए सोय खुम गया कनेबा आई हाइजे को सोयना खुम गया कने अदुगुम्बा पॉलिटिकल थॉट नत्रगा पॉलिटिकल स्पीच में आम दो मधुबु कमाइने हैंडल तौरगा मणिपुर काइदनबा करी पॉलिसी दा इनेसेना हमगी long dream से कदाइ दा डाइवर्ट तौरगे गाइदो येंबगी तंगाइ बद दु लेबा हजि मैतै दि यामथिने ममै चप्पा लेगा जाय दा अखोइना मैतै ममै चप्पा जे क्यामथिन चप्के दा कुकी गांगुना हायरे अखोइनि हिदंगा मुनि मैतै की कनो दे सप्रेशन ने आइनी सोमना काना नागारजु कितंग गांगे अगांग हिंग तंबिरमी से मैतै अखोइ पुनबे यादे अखोइ सेपरेट होय गाना अखोइ चाखत तमने आइबसे चाखत कदबने आइबसे हाना दे सुम तंबि लेरमनेबा मसिदे मयाइ मैतै जिना फमगा नाकन अनि होम जि येंग लेबोने बदा सिदा कम्युनिटी प्रोवोक तौबदा याम नुवाइब तंजा अमसु ओइरिने अदुना मसि जिंगजे लोइना येंगा लेंगा की पॉलिसी से लेप तब यादबगी स्टेज तो चपचान लेना सुमाइ तमजगे याम नुंजे अदुगा कई सीएम से वाफम फोंदोंपसु लेरे है बतारे दुगा लीडरशिप की मतंग सु हाइनरी अदु कमाइने अखोगी फ्रेश इलेक्शन से हेन फगदोरिब्रा पॉपुलर गवर्नमेंट अमा अथुबते सेमजिन मिशन फगदोरिब्रा रोगनो जागे बुथन ए को हाय जागे बको नोगी एनबीएन सिंग की करी करा वारी टोखरो माना मतम दो पब्लिक लीडर होय जाय है बोने बको मतम माना सीएम होय है बोने बको लान प्रॉब्लम थोइ सिदी बीजेपी मतम दने अदुदि अखोइ लोइ बीजेपी तो कदमने यस बीजेपी दे लोइ तो कदमने होय हुजि फो बीजेपी दे के दौरिगे याम चाउ क्वेश्चन ने में
Sigi leader ay nga sa ay do. Ako yan jan hai re na national political party si yaw de ako is le khata ay ra ko. Yes. Ako nga si muiba chang malai BJP ye ya yaw chang yor ngani center da pistok ki matang da BJP ge agenda ni 2027 28 mamang da manipuri la lo bai problem solution bai je mo ge agenda ni NSNIM gi issue je loi dra di manipur la hobol loi ro ya je central government gi intelligence ki one and only one sided wakhan ne ko yam khine ba nagana la no ro ga mai te na la no ga akhoi la lo support to bai wa na te yam thing khine ning dam ba tan bai ba ma ga greater jaga ma tan ba lam gi mapu ai ne hai ba yam khine ba ko yam ding kena da ni ko ning dam ba tan ba sina mani adagi nga sai gi lam gi mapu ai ne na haisen ba sina mani adu ai gi lam je shibo wa dam ne hai ba sina mani ko adu me am marx ne swai di problem oi je akhoi kanam da hingmin ko na te ai ba kamu je si method pa sine ba da ka oi je si met na bo hona ba da si gi pot se met na bo hona ba da nga sai gi kai hai ni ko akhoi gi si akhoi lam se sule le ta kamu na akhoi lam ne ai ga la di madu di me khai na um chang ye ko madu me khai na badu da partly NBN sing gi role khare le ram be but greater role de kana gi no hai kan da Delhi leadership na ne ba 2023 gi May gi day 3 da akhoi si rang se hawe hai ta di center da le ram ba BL Santos Sambit Patra moi me am tam do le moi ke do le hoge ko moi ke do le hoge ba hosik pho akhoi gi NBN sing da tai na to khro ba Manipur gi BJP gi legislature akhoi gi le ba oza sing han sing je natraga maru mapang sing hai ta ne ko ado moi me am sina to da ngamak ta ba gi maram do kana na no ba BJP gi manung da BJP masa ai hosik so hai je re na JDU da su kano yauri kuki yauri NPP da kuki yauri ko NPP da su NPP da budi yaudra male ko aduga kano da yauri BJP da bajan yauri ko adagi JDU da yauri ha si me am se loina ma yenga ganda moi marakta moi masen da moi manung da hana pistok to gadam ne ba political pistok ama party manung da to lising la ga ne ba se moi manung da pistok ti to dra ga mai te na to an chala amu una adagi nga sai gi kanano cookie liberation front na bro matho mom gang organization kai de no kanano su gang da ba khulai ma tro paisal laga thola ga dum nga sai gi asidi 700 square mile gi wari ni ga na kanano moi kari oi ge ba nga sai gi law se kanana no ba sigi mathakta cognizance law se ga ino ba government na sigi cookie liberation front adu ada 700 square mile gi wari kanano se cognizance law se government law da ne hosi kanano NBN sing leitre maite government ju leitre kanam leite home secretary ne law da ne home department na sum ba wakai ka do ngang ali no ba akhoi hosi muibala ko se da khoi wakai am ngang ge ba ko si peace process da muiba gi NSNI police na ai soi kaula ka ne ba la oi dro ozana ngang ju kaula ka ni ne la oi dro soi kaula ka ne moi na ngam ga na moi ke do bai ko ngam dri no so mam ni kai no ga na Delhi is totally involved in whatever is happening in our state akoi si state ta to iba to dok sin da Delhi gi role sam chaw ba duna last se akoi khutale ori se kai no let us resign party gi ka to piracy resign to se segai ra se ba noi pam dre akoi jum drama sa akoi leader sing ji bo akoi na thagat ki leader je phagi do noi thema ga mung thara ai hoji ti una ba ya gi ro ya ra mung thara ha adagi sakar semning ba kangbu ju chithi woi na pibiro BJP party president da noi na khalak pa leader do akoi yare akoi mi taru ki support lai re official letter am pibiro BJP ki leadership sida sida kaino lenga semu kaino kuki ya ba ya da ba se kaino lenga ke se number na sem re lenga ke se kuki ne sem na te mai te ne sem na te lenga ga se number na sem ne number su di lenga sem ya re number ju su ba lenga su sem ba ngam da ba semal loi ju mo hai ba ade ta di akoi ne ngasi party ki member oi se kari kana ri ge se party ki leiba member me am khan gadam ne ba mandal da gi resign ta udam ne ba koi to kadam ne ba akoi lenga semal loi ha gari to kadam ne ba Delhi chaki ba kamu dura akoi to ge nang ngasi lenga semal do ya bo phone do yad re ne he una lakte hai adu de akoi mandal da resign ta ra ge ya bo ana adu di taw gi no ngai khoi tha le kan da sem ba ya ba gi condition am di le ring ata ngai gi je ha ga di adu ta re akoi pulaba dum lumina we je masan ta me akoi lup to re ba akoi lup to re tha ama makai ka tangai re si miyam na khangbi o ba akoi lup to ra ne hoji ko akoi number le ba NPP su chithi ra PB ro ba BJP da ko any leader kala ko NPP support mi taruk ta che akoi mi taruk si taruk se akoi support
ko se JDU su chithi ra pibi ro ba party da ko akhoi se sakar sem ji party lenga sem da ko no kuki gi yaw de ya de ma yaw de NPF yaw de ya de kai da gali de no ne lenga sem ji ko no akhoi manipur kai da na ba tawni akhoi kuki gi lei ba wakhalon du so akhoi ta gani matam du la ko chief minister no hai lo re no wakhalon do koi ta gani assembly da nei na sila hai lo re adagi kedu bagi no ya do susan mu pham ke oi rang sagalai no Z plus security pi ni helicopter pi ni jitna pi ni lao nei na ji hai lo re adu sembagi mami do prime minister la ba u de ba adu na yam sam ba dai na ni nge miyam na khanbi ro akhoi gi lei ba leader sing si bu kayam be ba to bi ri kayam be ba to bi de ab du khanbi ro lengak sem ba da leader sing khaktai role na te akhoi na ngasi BJP ki ka to congress ka to sai pa segar ko mi to adu de lawai noi lenga to sem law har kadam ne akhoi na pham ma ga sida ayu jai je do ya ro ready to ba ha ga ngai khoi tha hum dang ding ai je ha ga khoi tha hum dong ai le ta di tha ke rom chakhra ne tha mari manga am ko chakhra ni hayang sit pawu mui bala ani Bihar election lo ani Bihar election BJP mai thi su gang bon de JDU position yam ti pasate yam se na hangsin ma sem dang ai re Assam the election Assam da uji BJP phanam resign to ho gra ha na gi union minister wa nupa ma ga loine na mi kutam pan resign to ko hayeng su resign to po ai aduna political atmosphere ji yeng bi ho ba akhoi gi di BJP oigera oigera akhoi lenga se akhoi khutale ho bom change ba masi lai ham doi se akhoi leader na chappa tarak ta di noina ha da tar kamu gi to noi ke do gi noi kai do bi noi atu sum pham le no lao lok lao na ha da akhoi me am le min na dam ne ba shega ye no ne ba ko shega ga tu ye mo no mo ne mi chani resign to ko da no wala saga se mo harak tra ba ai wa nga mo topic ye se ma main tam je yam ngai jeng si thamjai bu topic popular